Pitali ste nas zašto je tako teško odbiti druge. Zašto imate toliko jaku potrebu da ugađate drugima po cenu da idete protiv sebe. Pre svega naglašavam da to nije neka urođena osobina. Dakle, to ugađanje drugima. To je jedan sistem, mehanizam prosto odbrane koji ste verovatno razvili u nekom ranom periodu detinjstva iz različitih psiholoških potreba, pre svega potreba za ljubavlju, za prihvatanjem, prosto za dokazivanjem svoje vrednosti bliskim ljudima i onima koji su vama važni. I to je vremenom verovatno preraslo u jednu životnu naviku koja sada vas ugrožava u smislu da se vi ne osjećate dobro, da osjećate da možda nekad ne poštujete svoje potrebe, da osjećate da nešto nije kako treba i dobro je što ste se ovime pozabavili. Definitivno potreba da ugađamo drugima je hvale dostojna i osobina i divno je da imamo druge u svojim mislima i svojim postupcima, ali ne možemo da budemo iskreni u tome ukoliko zapravo ne ispoštujemo sebe i naravno svoje lične granice na prvom mestu. Odakle krećemo? Krećemo od toga da priznamo sebi da ipak nešto ne radimo kako treba i da je skroz ok ukoliko se neko drugi naljuti na nas ili mu ne bude prijatno kada ga neki sljedeći put odbijemo. Ništa to nije problematično, treba biti samo dosledan, istrajan i generalno vrlo uporan u tome da prihvatimo jednu novu činjenicu i možda i o sebi i o drugima, a to je da nismo mi odgovorni za tuđu sreću, za tuđe zadovoljstvo, za tuđu radost, jer imamo dovoljno posla i kod sebe. Zaista imamo mnogo posla da se pozabavimo sobom, a osobe naspram nas imaju također taj isti zadatak u svom nekom, da kažem, polju delovanja. Niste vi odgovorni, ponovit ću, za tuđi uspjeh, za tuđu radost, za tuđu sreću. Nemojte dozvoliti sebi da nosite toliki teret, toliko breme i toliku odgovornost na svojim plećima. Dovoljno što ste zapazili, što ste primijetili, što ste shvatili da je to jedan obrazac ponašanja koji je nekada vama koristio, služio, danas to više nije slučaj. Vi ste dovoljno vredni i bez toga da neprestano morate da činite nešto nekome. Dovoljno ste dobri i bez toga da dokazujete svoju vrednost spolja. Možda je došao trenutak da se pozabavite svojim sistemom vrednosti, načinom na koji sebe doživljavate vi sami sa sobom. Zapravo to je negdje najteži zadatak. Moguće izmijeniti, nije lako reći ne. Upravo taj strah od napuštanja, strah od gubitka ljubavi, strah možda od ismijevanja, strah da možda na poslu ne budemo priznati kao profesionalci ako ne prihvatimo svaki posao koji nam se nametne. Jednostavno iz straha nam je teško da odbijemo. Zar ne bi bilo mnogo mudrije, pametnije, korisnije da sve u buduće što činimo iz stanja jedne duboke, slobodne volje da to tako učinimo, a ne iz straha da nekoga ili nešto ne izgubimo. Hajdemo da mislimo o tome. Ako vam je ovo bilo korisno, zapratite naš kanal i podelite video dalje. Odgovaramo na pitanja u nastavku onako kako nam budu stizala. Hvala na poverenju.